Gili thing na chane lo clear thin tu te chi bai ule steroid chungchang hi khoi mo kata lang nual to a milo ta pok siap to a mero chu poimo si a he wa hian in soingon le ka du a steroid si kan hriat lo phian kan lo e reng theya tin kan lo e na sat phe chuan kan taksa hian khong thalo hi ane na sa em maya chu wangin he hi adam do e huai tak mi zo te hian kan hriat nge anga ka hria a ole steroid khai am zia ten soila steroids ti hian in omze pahni aneya hemi kan taksa omsa steroid chi omve a hemi taksa ina siam chua hormones te poniang chu le siam chop chemicals kan ti a hemi dam doi ta an man thin tiang te hi ani a steroids chu chemicals le hormones ani kop te poti the ome chuan thil dang steroids ni phung hemi omdan a thodan hi hemi monosodium glutamate ajinomoto nian te poin an angreu maya hi po hi ajinomoto chungchan te po hi video ka siam to a hemi steroid le ajinomoto danglam na chu steroid chu hormone ani a hemi ajinomoto ero chu hemi non essential amino acid glutamic acid ataka chuak ani a chuanin steroid chu hemi damdo etana kan man thin ani a hemi chemical chi hi chu chuan ajinomoto hi chu chome ti han nan ani bera in taksatana ngong thalo an nei ve ani kan lak kan en sat chuan steroid hemi mi hring taksa hemi taksa ina siam chua te hi hemi siam chop steroid te nen hianin amuman gmo chiu he te nen hian ana tho dan hi chu danglam lova steroids hi anabolic androgenic steroids le corticosteroids angin an thren ani a chuan steroids hianin hemi kan taksa peng rang peng zong te mayang kan ti rol te timur te ru emo thisen te tiang ten thata kan na an tho vek the nan apuya chuan kan taksa mamo tok steroids kan nei te po poimo thawani chuan steroids siam chop ti mayang chemicals hi hemi nat na rang enkol nan te hianin namdoi tangkai lutuk mai ni a hemi casualty emergency department ate hianin steroid si kan mangna sa ni amero chu kan ena satero chuan taksatan hian a hlaum hle thunga side effect tam tak aneya chung te po chu kan tar lang don ani anabolic androgenic steroids ti a anabolic androgenic steroids a hianin anabolic steroids le androgenic steroids aum khan le a anabolic steroids chu hemi hian he chuanin ti hol a siama hemi bodybuilder le hemi infiam mi te hianin ti hol siam nan te chuan taksa ti nal nan te le taksa ti sak nan te pon an mang thina hei steroid ti thin hemi bodybuilder te chon steroid an mang tlang pui hei wang hianin a thi te po yan thi ma te po ti the ome chuan androgenic steroid chu hemi mi sex hormone kan ti mai hemi testosterone ti tamnan te le hemi ti chaknan te pon an mang tlang pui ani anabolic androgenic steroids an mang ti hriat chuani wangin infiam mi tam tak te po an lo thunun to a tlan chak Ben Johnson ate football player Maradona te po an lo ben to ani chuan testosterone hi hemi thuak bul thuta hemi pituitary gland hian na siam chuaka chuan anna tho dan hi thunun boka chuan FSH an ti follicle stimulating hormone bo hi hemi pituitary gland hian a siam chuaka chuan taksa ngong thalo te hi hemi taksa hemi testosterone omzat asanu tukwang ni tlang puyani chuan taksa ngong thalo hemi anabolic androgenic steroids ena satwanga harsat na teite a short term an ti hunrei lova ngong thalo te yanga chuanin hemi thuak le ngai tu na buai vai tiangte chuan hemi thil hriat thiamna mi hriat thiamna ta cham te chuan hei hote te thil hote te thik thu chiat rewat na te chuanin chan le wang pom lawa thin chiat rewat mai che chuan thil hriat thel thil hriat fu lo tiang te po hian nei du mai ni chuan an ngai dan te po adik lawa an thil thir dan te po hi adik lawa mi pa ngai na hriat thiam thei tu po hi an hriat thiam thei tat lo thin ani chuan arngyeng te po pung loi thin ani thei boka chuan taksa kut le ke te po avung thei
chuan a long term man tia a rei hnu a ngong thalo te kal thalo kidney failure an ti te chuan thin thalo thin vung kan ti te thin ro kan ti te chuan lung vung kan ti te thisen sang te chuan hemi thisen na cholesterol omzat bumal lo cholesterol sang vak tha che sang vak te heng te hi hianin hemi stroke te le heart attack ni thena chance te kha ati sang veka hei wang hi ani ka ringa hemi bodybuilder te te po hi ani thi thu te hi an nei du big mai ni chuan mi pa chuan hemi tilmu te hi asong te theya chuan chi tila hemi spam kan ti ti yan te po tlem theya chuanin sam te po hi atlakol theya chuan mi pachi bom ti maila hemi prostate gland hemi cancer te po om thela chance te po ti sang ani chuan mei chi na man chuanin hei an mai le taksa te po mul te lo to na sa theya chuan an mon hi mi pasa zuang do te po hin alo thang lian theya chuan mi pa ang mai nan o te po a thum dut thei bok ani apa di na chuan corticosteroids hei zo khi mi zo te po hian kan e na sa in ka ria hei hi poimo in ka ria corticosteroids hi hi po hi chin hi om ti to kha corticosteroids hi hemi kan kal chunglama hian gland pakhat adrenal gland oma hei hian asiam chuaka chuan aldosterone hianin taksa sodium hemi chi ti mai mo hemi tamdan hi thun na chuan cortisol hianin hemi na le vungan ti mai inflammation hi ati thiam thei boka corticosteroid siam sop chemical hi hemi ming khrang rangin a om boka chuan hemi a chiu chi ang te oma ai chi a om boka a hnoi chi a om boka chuan a hminga chuanin prednisone te prednisolone te dexamethasone te hemi dexona kan ti te betnesol kan ti te heng te po hi corticosteroid vek ani cot s kan ti ang chi te dexona le betnesol ang te hi thokat lai ka chu dam tak khenin choi tuina te an manga te kha thalo mai ni chuan corticosteroid si emi thil huat ti mai ang allergic disorder mo vun thak wal vak ang chi te mi thoha vak ang chi a te yang te an mang na sa chuan kan taksa na le vu te po hianin corticosteroid chi atha maya ru chuk chu na te po hian an mang thina hei ru na che thelewa te po hei ru chuk tu dara emo khu pa te mo an chiu thin hi yan te po hi corticosteroid tho hi ni chuan na la om ta kan thiat fo SLE en kol nan te po hianin corticosteroid chi man ber ani thina chuan vut na rang eczema kan ti te psoriasis kan ti vun dan da ben vuna te po hianin corticosteroid hi tangkai chuan ril puilong ben von kan tiang chi dam hlei theilo kan ti autoimmune natna anga te po hianin corticosteroid chin mang na sa in thoha COPD kan ti kan soito tianga te asthma te po hian corticosteroid hi man ber ani thina ni ei a hip chi oma kan hrianga inhaler ang chi te chuanin a chiu chi te amum te po oma chuwang chuanin khati khop hian damdoi tangkai ni ti khop hian tangkai ma chela atul lawa kan ero chuanin taksatan na pui mai ni chuan taksatan ang hong thalo la jol te an soila hemi khomu fi alo te chuan mitna te po hi om du bi kani chuan taksal te le hei kut ke te po hi avung du chuan taksa te po lo ri thut thei chuan thoha te po hi asiam thei anua e tam chuanin e ba ka ril lampang buaina depression te asiam theya e ba ka ril rumu mal lo changa hlim thut changa ngui le thut ti te po khanin aom thei ni chuan phung zo lang te po nan om theya an kai vak thei boka in internal bleeding te po hi asiam theya ek thi te ek dung te chuan ril bo na le vu kan ti mai nemi pancreatitis te po hi corticosteroids ai tam hianin asiam theya pancreatitis chuan hemi nung pumalo na em chuani tor zo lo khopin nung za ate lo na chuaka yan luak chuak te luak te lungpurang te kha om du ni
osteoporosis an ti a ru moi eng ta poi thlen theya chuan za na mu thil theilo na te chuan ngai tu na a buai rilu in thak le mu mal lo enge mu dik lo le fu lo ang chi te khang te kha om du mai ni cho e ti tui boka chuan taksari na ta poka sang zela hemi cho kha side effect pakhat ania hemi cho e ti tui kha mai te hi bor hluak thei mai ni chuan a side effect dang le chuanin vun lama arngeng te om loi thei vun te po lo ro theya vun khoi lai mo te po lo duk thei chuan kan vun te po hi etinge apan ti mai ang vun te po ya pan deuh hlang thei bokani yun emi kan ngonga te mai kut ke a sa hut ang chi te po kha asiam theya chuan pem te kan lo nei chuanin tiang te kha adam har du boka pumna te luak chuak pum nuam lo ko puar te po kha hediang te po hi steroid a side effect ani thei vek ani chuan mu mal lo takin kan tak sabung rang ranga yanin thau te po in semvel theya hemi dul lo kia deuh luak mai te biang lo thau chum yang mo ngong vela te nu te te po niang chu mi pa abikin thiang kha angong thalo tlang pui chu ni a tam tak chuanin tiang te kan nei hianin kan steroid ei wanga angong thalo a side effect ani ti po kan threkhel lo mai thei ni chuwang yin kan steroid kan ei poimo kan ei lo emo kan ei film khur ve poimo mai ni chuan ni chena ka soi taksa hianin hemi kan dat na dole the na khol hi steroid hian ati hiam na sa maya chuan steroid hian choi ati tuya kha po ka ngong thalo ni a chuan choi tuinan dexona te betnosol te po tam tak chuan ei thina in hei tunlai dam doi tam tak choi tuina kan ti te po hianin afin fiana approve na van nei lo ma ila tam taki chu steroid hi tel hi ka ding deuh tat thina chuwangin ami thau na kan ti te atiang tam tak choi tuina kan ti te hi rin thua ei lo mom kan hriat chian lo chuan ei lo kha a him ber ti kha hi i hriang u chuan eina sato tan chuan in hemi damdoi drugs ang deuh hianin ange withdrawal symptom hian ya kan thla thut hian chuwangin steroid kan lo ei to kan lo eina sato kan lo ei to ni chuan in thla thut kha a thalowa kan thla thut lovin enge zoi muang a tianga a thla tur khani tianga chuan mi thiam ron te thang chuwang chuan steroid kan ei chuan in ei rei lo tur ani a chan chu enan amai ro chu steroid ei nge ngai ang chi te kha omani SLA te po hian steroid hi ngai tlat mai na vun dan na thin khata te chuwang chuan steroid kha tangkai a tangkai rual khanin tak kan e na sat chuan taksa khan poi tam taka khoi the si ani chuan soyang khan steroid hianin taksa in dat na dole theina ati hiama wangin hemi steroid ta in kol mek te chu hemi dat na in kai chon the dat na laka ta pani film khurangai hemi TB te ritlang omna kan ti te ha covid ang te po kha khang te po khan kai ma thina ni chin kan ritlang omna nei te po anbul nai om lo kha a himani ole kha steroids na tho dan te le chi rang te le taksa ngong thalo side effects kan soi thei tlem tu de se